hari mugenzi wanjye uri buze nawe arabibwira tukaba ari twe turi buyobore umuhango w'uyu munsi. Mubinyemereye rero reka mbagezeho gahunda y'uyu munsi uko iteye. Nitumara kubagezaho gahunda turaha ijambo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga Ronald asaba ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda kuza mu mwanya wabo aze no kudufasha gusobanura akarasisi. Narimbizi ko bari baje kwirebera uyu munsi ariko ni ngombwa uyu munsi n'ubundi ni uwabo. Mwongere mubahe amashyi. Mukanya rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika na madamu nibagera hano tubakirana icyubahiro bakwiye n'urugwiro. Ko numva bidahagije ra murabakira mute? Muze no kongeraho muhaguruke ubu ntibarazi. Hanyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika arakomeza agana aho ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda bara bamutegerereje. Hanyuma duhe ijambo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda akomeze adusobanurire akarasisi turi bukurikire. Nyuma y'akarasisi harakurikiraho itorero ry'igihugu urukerereza. Turakomeza dukurikira ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika rirakurikirwa nanone n'urukerereza ariko icyo gihe haraza intore zivuna umugara. Nyuma yaho nyuma y'urukerereza akarasisi karasozwa hanyuma natwe dusoze umuhango w'uyu munsi. Ubu rero twaha umwanya Brigadier General Rwivanga umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda akasaba ingabo z'u Rwanda na polisi kuza mu mwanya wabo. Arakoze Master of Ceremony. Reka nsabe Parade Adjutant Major Esther Mutesi yinjize akarasisi muri stade.
bendera ry'igihugu nabiyobowe na Dr. Jackson Niyonzima na Dr. Frank Munyaneza. Isibo ya kabiri iyobowe na Dr. Theogene Musabe Gracias.
uwo ni parade adjutant Major Esther Mutesi. uwo mubona uhamagajwe witwa warrant officer 1 Jean Bosco Himbarwa. Kuri ubu abashinzwe parade mu mwanya wayo no mu masibo yabo neza mbere abayobozi bakuru b'akarasisi bahagera. Hano. uwo mubona werekeza aho akarasisi kari yitwa Lieutenant Colonel Francis Gatare, akaba ari we muyobozi wungirije w'akarasisi. Agiye kwakira ubuyobozi agenzure k'amasibo n'abayagize bari mu mwanya wabo mbere y'uko ibendera ry'igihugu ryunguka. nyuma yaho harahekana ubuyobozi bw'akarasisi n'umuyobozi mukuru wako. Nuko nari wabwiye mu kanya gato ibendera ry'igihugu n'iry'ingabo z'u Rwanda agiye kwinjizwa hano muri stade kugira ngo abe hafi. Nyuma yaho uyobora akarasisi abashinzwe kubika no gutwara ababera mu mutwe
这搞就什么什么的去，什么什么的。umuyobozi wa karasisi ari bubere hano mu birori by'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30 Brigadier General Frank Mutembe agiye kwakira umuyobozi wa karasisi wamwungirije agiye gutanga inshingano z'ubuyobozi nyuma yaho nawe werekeze mu mwanya bamuteganyirije murakoze